Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Hesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod o milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an o gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubutong sa Dios kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nagun Ikaw o Kristo. Sa atong unang pagbasa, si Propeta Elias gipakita sa Ginoo nga dili gid niya pasagdan kay gilotos naman ni siya, gikontrahan bas mga tao. Mautong ang Ginoo mo ay nagingon niyang tago dito atong dapit sa may bungtod, atong may sapa niya. Wa man dito'y makaon kay kuan man to siya, nag-famine man kay wa man sad pauwanan ni Elias. Ang nag-alagad niya mao ang mga uwak. Pareha ba ni San Roque nga ning adto siya sa kakahuyan kay nasakit siya, kinsa man siya nag-alagad ni San Roque ng iro. Unsa may atong mapamalandungan ani, nabitan di lang kita mabalaka ug unsay atong kabuhian, di na lang kita magunahuna ba nga kita gyud mo buhi, mo hatag og kasiguruhan sa atong kinabuhi. Ang ato lang yung sigurohon nga ang atong gibuhat gasunod lagi tas Ginoo. Nya ang kuang gyud, ang number 1 yung tumong sa Ginoo nato nga malipay kita. Mo na kaning atong ebanghelyo gitawag ni siya 8 Beatitudes, kaning Mateo 5:1-12. Mao ni ang nindot kaayo nga tudlo, sinugdanan sa pagtudlo ni Jesus dito sa bungtod. Taas man kaning iyang pagtudlo dito sa bungtod sa mga tao. Ang gauna gyud niyang pagtudlo, niingon dayon siya, bulahan kamo. Ang iyang gitudlo baka nus-a man ta mahimong bulahan. Kay usahay god porti natong makapaningkamot nga malipay ta. Nya kita ba'y maningkamot nga malipay ta? Kamo, wa mo maningkamot nga malipay. Naningkamot no? Nya naningkamot sad nga lipayon ang mga anak. Mao din ay atong naningkamot ang malipay, makahatag og kalipay, pero minus kay tagpaningkamot nga motuman sa sugo sa Ginoo. Mao nay kuwang nato. Mao nang maglisod kita kakitag tinuod nga kalipay kay ang sugo mas Ginoo mao'y makalipay. Dili ning atong paningkamot. Nananaang
sige ka diha og pangwarta nya daghanon nimo imong kwarta, nindoton nimo imong balay, atong nindoton atong simbahan, ato na ning stained glass dinhi gasto tag milyon-milyon nya iniguman malipay ta. Mo depende. Og sugo ni Ginoo malipay ta. Pero dili ni sugo sa Ginoo ato ra gining kaugalingong paningkamot kay garbo gini nato nga San Vicenteng simbahan puting ninduta. Ana. Nya mao na atong kalipay na manag-away na lang hinunta dinhi. Libakon pa ninyong pari iniglakaw ingon sus pila kay nakuha atong paria kadaghang donisyon nato. Wa man gyapon mabayring utang. Ana. Linibakay lang ta dinhi noon. Nga pare sad maniguro sa ko ba puha sa ko kapoy ang daghang sige ta dinig kuan panguhag mga donors nya di ta musud sa bulsa, absud sa bulsa iglakaw sad gamay ra kog nakuha didto da. Nya lipay patana. Aparya gud nang inyong lugar. Adit tingali ka mo. Nya man tay man kaigsuonan na manimba pod ning kamot sad nga malipay. Ala palit og yuta, dako-dakoon gid iyang luna sa yuta. Nya human tukuran dayon niya balay. Nya kay daghan mang tawo magsigagi-agib, samok man kay kuralon dayon niya aron siya malipay. Tanaw ay nigpangural na niya, labi nag iyang sirad-an ang agianan sa silingan. Punaya naman to siya libak. Tanawa di ba kusmod kay na siya nawang mugawa siyang balay. Labi nag nahibaw siya hapitan na niyang silingan nagsiglibak niya ana sus murag yung unsas una karon sus ara oh magkusmo na yang naong niya malipay pa siya wa na nganuman siya may naningkamot siyang kalipay para gud nang asawa sad nga magsigig yaw-yaw sa bana kay gusto malipay gid siya kun ang iyang bana mouli og sayo ihatag gid ang tanang sweldo nya anhar gyud balay dili mag-inom dili magsugal dili moadtos barkada nya kun mo lakaw gani kadiyot ang bana yaw-yawan dayon kay anhar gyud diha nya unsa man ang klasihas asawa malipayon dili oy kay ang bana magsigit og pangutkots o din asa tumuhikap kay luod na kay iyang asawa. Nga nganong di na makamuhikap sa imong asawa ingon siya mura naman akong mama. Magkalisod ang magsikag dog sa imong mama, mutalikod ka speakers dako na gug ka nya makigdog pa kasi imong mama. Di madaw nya imong mama mo magsigaw asa naman sa karon nganong dugay man kana uli ay man imong sundok nganong kuwang man imong sigana ba. Kakapoy kada adlaw mao na. Nya malipayon ang asawahan. Dili. Muna ang gitudlo ni Kristo sa 8 Beatitudes. Gauna gid siya diri bulahan kamong mga kabos. Ang kanang kabos kanang wa gyud kay imo. Kanang wa gyud kay imong gihuna-huna nga imo. Unsa may imong himuon? Magsige ra gyud kag daig unsay gihatag sa Ginoo nimo. Nigtan-aw nimo sa samin mayon ka dili gini akong naong. Salamat Ginoo nga naa pa koy naong. Itanaw nimo sa imong kilay ka di gini akong kilay hinatag gid sa Ginoo salamat Lord napakoy kilay na uban diha gipangkiskis na salamat Ginoo napakoy buhok na uban diha nangaupaw na ana ba naka-appreciate pa kana hala siging pariban siging pakulor anang buhok ayaw ang kunang di na imo og naa kay mga anak inigbangon sa imong mga anak mga bugoy ra ba kay istanan tapulan pa gyud dagko pa gyud kaon bugo pa gyud pero inigbangon nila ka salamat Ginoo naagid akong anak na mango na saday dagko ra ba kay ni kaon ako na sa ding lutuan kana bang wa ka magunahon na nga imo na pero nagsigi kag pasalamat kay gihatag pa nimo brago nako nagunahon na ko maanhi kog San Vicente wa gyud kani bang parokyaha ba karon kay gihatag mas Ginoo sige pasalamat salamat Lord daadyo ko San Vicente jute kay nimba pero sige lang okay ra kayo kay ni adyo ko kaya inana ragon kay magsigita og una-una nga ngatog yung tumong mo'y makuha magpadato kita gyud magkontrol di na tabulahan ana ang pasabot di na ka mo bati nga bulahan ka di na kakapasalamat kay ang tinuod nga tawo nga bulahan kana bang magsigi kag pasalamat di gani ka kapasalamat sa ato pa miserable imong kinabuhi para mo nang tagaan mong bonus ini ka trabaho ba na bonus unsa man makalipay ng bonus makagool unya imo nang gibaligya da
Inigdawat nimo gaatan nga dito ang imong bayranan, malipay pa kasi imong bonus. Nganong imong sa itong gibaligyan una-una, kay nangandoy man ka nga imong kanundaan, kay doon naman kay pangandoy, na man kay giutang, na man kay gikuha nga makalipay nimo. Pero imo lang yung isipon nga, og moabot na, og wa gani, okay ra god, ana. Pag abot ay, praise the Lord, na agyod, ana. Wa man kay giutang. Ana. Dili ka mag-all, lipay kay ka sa imong nadawat. Pero sa guna na, asawa ka pananglitan, di ka mag-expect ang imong bana, mauli pa. Okay, posible mo na mabangga, mamatay, ana. Ay, dyan pag una-una, nga mauli pa. Ay, pag sig-text, uwiriyo na, ana. Haron og mauli ka, ay, salamat Lord, di pa pauli pag mo ang akong darling. Ana, hubog na kaista na. Pero bisag hubog na, nakauli pa yun. Pero alas 4 na sa kadlawon, niya nakauli man. Huwag mo ka mag-expect na mauli pa. Di purti ni mong pasalamat sa Ginoo, bisag alas 4 sa kadlawon. Pero pag-expect ko nga mauli siya mga alas 10, alas 9, niya alas 4 na sa kadlawon ni uli. Sus, ang yaw-yaw ni mo, di ba kung mag-usak simana? Niya, malipayon pa ka na. Adi na. Kani ako lang gihisgutan ang gauna, bulahan ka mo mga kabos. Di apay gasunod nga daghan. Pero ang summary gid aning 8 beatitudes, dawata lang bisag sakit, bisag bugat, bisag uwaw, dawata lang, pag-antos lang, kay ang Ginoo mo'y mo padala ni mong kalipay. Sama ni Elias, sige lang, dito lang, asam kong kaon Lord, sige lang. Standby lang dito, padadaan natin kag pagkaon. Sama ni San Roque, sige lang, dito lang kas kakahuyan, padadaan natin kag pagkaon. Ako na'y magproblema ana, ay na nagproblema ha, relax lang. Kanabitang mga taong di katog, kay daghan kay problema, niya magpatambag nako, ang una gid akong isulti, relax lang. Ana, padil dako kay kung bayron nun sa utang, relax lang. Mabira ra gyud ang imong balay. So wala ko'y balay pa dir, relax lang. Mamatay ra gyud ka, no? Nya tuwa kay balay sa langit, relax lang. So kamo, relax lang. Di manindog na ta.